So gaskun perjalanan mancing yuk. Ayo tuh. Yang mana nih? Mas. Pakai doser. Halo. Gaya unik orang Sunda. Mancing pakai doser. Kirim tuh nasi lalai. Medana, oi, aduh, wis, well, nangkel. Hati-hati Pak Supir. Eleh orang Indo mah keunikanna, belaan kumaha yang ini mancing deh. Guys, orang Sunda mah tuh mancing deh ke tempat kumaha ge jalan. Di Jepang asru-asrukan pakai beko, doser, aduan. Bon awi, Oh, rekan. Wah, aduh, hampir kejebak, oi. Aduh. Usep di wahangan, guys. Ngalah unagi. Tuh. Tangkel well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjuang memancing onagi. Semoga dilancarkan. Hiburan beri menghasilkan duit kumaha tuh? Ya tuh masa ya dong. Kemarin juga nggak disempong. Belah mana wahangana sajauh ya teh? Cuma di Bandung. Ngomong atuh Jawa. Ngomong naon atuh. Babi di dia wah. Nih banyak. Wah, guys, kalau kita jalan kaki juga ada begu. Babi liar, makanya kita pakai beko, doser. Inosisi. Tuh, wahangana anu dituju teh tepi geuning. Aduh. Di sini banyak inosisi. Inosisi. Babi hutan? Iya, babi liar. Babi liar. Nah, ini tempatnya pemancingan. Jernih tuh. Airnya jernih. Wah, kemana tuh? Hah? Gue sana pun. Entok. Entok mas, entok liar itu mah bisa dimakan oke mas. Oke, sampai guys. Mantap, nu penting mah ulah hilap subscribe AI channel. Kendaraan.
Bade naon Kang Haji? Bade mancing. Lain mending cacanakan kieu nya porsi. Mohon dia tuh. Da ieu tempatna. Bade anak katarahan nyalira. Ya anak begitu. Kita dialih ke nyarangnya. Itu bade mancing tadi dia di dia teh sauna teh seueur onagi. Oh, gitu. Mohon tuh. Lumayan we tama kesalah. Ari ieu tanah teh nu Pak Haji. Mohon. Ini agung atunya. Oh, sanes agung deui. Sadaya teh sabaraha hiji nu damel teh? 8. Udah mau teh di dia teh di kan ieu mah urang hiburan we nama rancing cepetong jalan unting gitu. Terus pantesan atuh cek barudak teh cenah dunungan teh bager Ya cenah. ayo aya nama urang mancing heula. Oke guysku, kita coba mancing. Beres heula tempatna biar aduh. Beres, beres. Pakai duset tikar tuh. Asal nyaman. Ngarah ke stressing pegawaiannya deh bosku, mancing kesal deh di mes sugane atuh menang unagi, namun misalkan menang unagi mah dibayar ya teh. Kamu menang ageng mah 10.000 yen berarti total teh 1 juta lebih antara nu sakilo we. Ya alhamdulillah menang nu rada kancil oge 2.000 1.000 dibayar ku presiden teh, bos besar deh. Oke bosku, sekian dulu. Ntar kita lanjut lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu.